Menteri ka koi ka khia jo ka jala Meghalaya upa AL hek hakalai terik unai lor ahja arpho ula pente begitu ki samla pule jong ka jala ki bathmu balik le ka national eligibility cum entrance test lani ka NEET exams ka banlong ha ka khalai terik mentau banai ha USTM khana para kin penan ka me ka admit card kum ki entry but exit pass ka jongki lembar ikinong sanran ki jongki la ki long ki me ki kpala ni ki bahayeng sem jongki tinggal mayo bun ki kol lagi ni student berkunjung lagi ni pa bagi orang berkunjung ikon joki kinet banyak exam nama mengikat terus ya ketu dan point itu ada kisah lani kisah mendiu kayak mungkin ai ke pass mungkin net mungkin ai ke pass mungkin one teman ngelawan orang yang cimestan orang mengiri declare bekum ni kino ki student badon ni ka admit card dan ni kanu card ke by day bit dah benda ke exam joki ban appear la ke benda ke NEET exam hante hapo USTM na dagde na Garo Hills US Khasi Hills kibri na po East Khasi Hills na Giant Hills na Meghalaya ke jungi katu ka card hi bo magi gidan ke admit card dan ni kanu card ke ban yaki begini ke exam katu hi kala day ka pass entry pass and exit pass kata kasih kemudian nanti joki ladai lupa ke pas. Lagi ni sedar baru prepare agak bamanta ki don ki jaga ki bapelong quarantine center don ki jaga ki bapelong kam na banta kan COVID-19 jadi tu baru dengan sanitize baru nak health department kena mempelai nak lu ka jingma daki tu ki student baru bani kimi ki pa bali buok bani ki nu ki bali ban up na banta jadi tu student kinam dan kanu ru ka jing thut da na pelong complete sanitization disinfection na banta kan ka jing exam doki